My God. Bazalwane nonke ikakhulu kumadlodzana siyabonga kakhulu sesikumsombuluko wokugcina wa-2024 sibe nalokuningi nyalo nje abantwana baphumlile sebayajika-ke ekhempini. Siyabonga kakhulu kubadali, sibe nemavidiyo lesiwabonako labaningi bena wabonile la khona kunebantu laba-actako, lo munye uphethe inombolo 5, lo munye uphethe inombolo 4, bathi 2024 then-ke lo phethe 4 so yakhala lapha bamvalelisa, sekuchamuka lo phethe inombolo number 5 bamukela. Kube kuhle, sathi sikhuluma lokuningi sathi nangabe lo phethe 4 na 5 bahagana nje, akusiko kuhagana but kusho ama-events sabekisa-ke ukuthi khona labahambile kulo mnyaka kulamalanga lawa laphelile, ngoba phela umnyaka usachubeka nazi labashonile ku-2024. What about namhla nakusasa? Sakuchaza lokuningi ngalawo magama ngetigaba okuhlonipheka. Siyacela abazana ukuthi siniphilise egameni laJesu. Siyaphila kakhulu emoyeni nasenyameni, sithi philani. Sinemlayeto nje lesi uphethe nathi wemhlaba wonke. Lokunye sidakusho ukuthi ukutype lapha phasi kule video yethu, lokunye udade typela wena. Sinemlayeto nje lophuthumako lesitawubeka in parables futhi siwembathise because ku-100% cishe bo-25 to bo-30% nami lokhu ngubonile, bese-ke the rest labo 65 to bo-70, 75% tintfo noba nawe incengu uthandazela abantu abaningi leti ngena kwe-ofisini lethu sibatshali. Labanye benu batawubona nje ukuthi umfundisi yobe sokhuluma ngana-testimony ikakhulu la uNkulunkulu asisebenzise khona. So luyachubeka uyasisebenzisa, sihlale sisho ukuthi ebebesingathi sifuna kuphuma emaphepheni noma ka-media onke lamalanga, niyalathi ligama lethu lasaniketwa lona. Sifunde ukusebenza kwathiwa uNkulunkulu utawusebenzisa laba bantu angafuni ukuthi bese bayadibonga. NeLibhayibheli lisho kanjalo. Ngeke ukuthi gijima sekusukuma umuntu lobeka shosha sekuvuleka amehlo empumbuthe. Bazalwane bayakwenda labo lokubavumelako. Thina lesikwadiko njoba nje sesitawungena emlayetweni ukuthi ngeke uNkulunkulu wethu athule, kunetinto uNkulunkulu atendako. So-ke sinalo mlayeto wenu nonke ukuthi whether lo mnyaka ube njani, but sale sibuka sifocusa kumnyaka lesingena kuwe neminyaka nangabe Jesu abangakabuyile etawulandzela. Njoba sithi nje beka indlebe nanakulo kwenteka ekhempini bantwana sitawunipha tikhona timbobo temumhlwa phindze lokunye sitakubeka nathi sinalokuningi sichazile nje holideyini. Sibongele bakhona mhla ka-26 la khona besitokuthula umlayeto sathi sesiphekile sekuthi nje bazwane bethu, ingako sichaze lokuningi kwentiwa yini ukuthi kube nalobugudlugudlu. Singako siyacela lokuthi nawe leni besekuchaza lokhansi kunento nje lokwenta ukuthi ukhweshe buka lokuthi kodwa mbambamba yini lenkinga lokwenteka ukuthi because nako kuphila nalokuthi dinkhomba talokuphila njenganako nje lele sikuphethe. Umuntu uthi nje uthatha tinyawo uyothandaza lokho uNkulunkulu athi gidli. So yangikhombisa ke embonweni uNkulunkulu ukuthi ngesencele bazwane singena etikhathini letimadima kakhulu kula bangakholwa labangamati uNkulunkulu, njengoba sikhulumile ngabo sangcotho nje ukuthi ngeke sisema bazalwane. Ngiyabonga silabaningi benu sebasithinzile bafundzile, nawe ngicela ujoyine kulama chapters akhona la kuma-video lesachaza ukuthi why kube netangcotho nalakangwane. Ema-video langetulu sichazile ngeke kume even nalakangwane. Sachaza ngendzaba yesinaro yaseGosheni ukuthi sangcotho sishanga, sasiyachaza ukuthi
uNkulunkulu nguyitolo nguye namhla naphakathi kukhona la ngetolo. So letinye into sekucalile ngeke sitivimbe. So ngesencele kulabo angakasinziswa ukuthi athathe matima bese kulabo beni labadlala lisonto badlala ukuthi bathindithiwe njengoba sasho kathini sinemvulo osinzisiwe sekunalaba labathindithiwe labanemalwimi. Phindze iBhayibheli elokugcina gcinani enkosini laba labangakagcini ngoba kunaloko nje bazona ukucabangela elokugcina gcinani enkosini ukuthi athathe matima-ke kulabo labangakagcini labadlala playing church nemahedeni bese ngala-ke sekudla ukuthi athathe letimnanzi. Nako sitakuchaza lokho ukuthi bazalwane lo uNkulunkulu wethu wadala letikhathi kungakho-ke kukhona la sitshele khona ngasemuva lawo nikhumbula nje kusukela katseni solo nati nje kunebantu bomnisi bomfundisi mnisi boPastor Seneliso mnisi labanye bathi kanjalo gcina konke lwakuva sekukhuluma kakhulu ka-VOC wagcina lawo ma-CD ngoba nje nase sikhuluma kanje labanye bathi siva thina umfundisi wasitshela uNkulunkulu ngawe letinto lethu. So-ke please tigcineni letinto lethu. So sachaza ukuthi atkhase timnanzi ngoba ngesikhathi lina haleluya umkhumbo waNoah wawuphakama. So nalapha ke sibheke silini letinhlupheko lenvo yethu abuvakali bunanzi bayo abuvakali bunanzi bayo ingakafikelwa imvula. So-ke ngesekudla ukuthi atkhase timnanzi. Haleluya. Angibonye-ke ngendlalela nje lo mlayeto. So sengithi nje nangithi awuyinkosi eyithi gidli ithi anginokhuthatha abazalwane ngiko nje ngiyacela ukuthi hambisa lo mlayeto nawe. Siyabonga nje bazalwane nomlayeto uyathokodisa nasibuka inombolo la ka-YouTube. Niyasebenza kakhulu sekusile sokuthi nje into kaNkulunkulu vele ayivinjwa. Noma ungathi uyayivimba washo igama leni ubomfunza kahle ezenzo 5 simfunzile mhla ka-25 kuKhisimusi ngoba niyati nje uyeda namhla ka-5 January 25 January kanjalo na-25 February njengoba sitawunipha lokuningi. So wathi igama leni bayebeleni labantu nami lawo labakwendako kuvela kibo kodwa kuphela but nakuvela uNkulunkulu. So siyabonga ukuthi nawe sowubonile. So uyangithatha ke uNkulunkulu uyangikhombisa in line with lese ngikushito ukuthi atikhathe matima kakhulu but uthi uNkulunkulu labadiko nje ukuthi mina ngendela abantu abami so silapho uthi nesonke sasile Gibhithe singema-Israyeli sanyalo singema-Israelites akomoya. Ngicela ubhale nje ukuthi ngingu-Israyeli wakomoya. Ngiyathanda lokusebenzisa Isiswati sitawungena la singisini yebo lakunye silesikushashanga lesingisi but nje ngicela ubhale ukuthi mina ngingu-Israyeli wakomoya utype lapha. So mati uNkulunkulu bantu banathi bafundisile lokuthi nakathi uNkulunkulu ngimitolo ngimnamuhla nakusasa. Hey lento lena ijulile ayisho lokuthi ngathi ngamagama nje mfunze ukuthi wendeni bese uyabona ukuthi wendani futhi utawubona ukuthi usato wendani. Sipheni indlebe emaswati South Africa mhlaba wonke sonzelani epulpit yi-Africa nemhlaba wonke. So uyangithatha ke uNkulunkulu uyangikhombisa ngesikashana nje lesincane. So lalelani ke bazana kunaleti into leti tekuthi kunebantu bethu kunetihlobo tethu kunasemsebenzini netihamba tiyokhendla tithi kuthiwa kunabomhlaba yalingana labanye bathi bayakala mahasha labanye bathi kunemuntu waseMozambique labanye bathi eMalawi labanye bathi waseZambia labanye bathi kunewaseNdiya konke nani leli ngilalele leni ngibukelako nonke la nikhendle khona sineke sikhule kunemuntu wathi ubuthela umumthilana phinza futhi na Elijah wenda njalo wathelani wathi phinzani wase usuyathandaza wehla umlilo khona le ndzaba ya Exodus uthi uNkulunkulu ngawutakhela ligama kuFaro niyathi sikwendekani seningivile. So kunebantu ke nathi sikubonile lokho njengoba ngisho ngathi sitawubhica ukuthi kunebantu labathi laba ukuthi sitokhuluma noma ke la msebenzini ngabe kunje Nehemiah wase uyasho nanyalo Nehemiah ukuthi indvodza lengangami ngabaleka yini bathi laba akabaleki. So kunalabantu laba lokuba khona ukuthi yemnisi yesibanibani kunento lengihambile mina ngihamba ngathi gada la mtimbeni ngicela ningesabi bazalwane sibona kunemagenge sibona kunebantu abafaka ama-tattoo. Angivele nje ngiyende ibe imfishane ngoba futhi ngingayimbathisa ngoba ngithatha ubufakazi bebantu siyasebenza sithi lalelani la asesithandaze utawutuma umfathi wokuxolisa afika athi into engafaka nako bengicabanga ukuthi nawe uthi uyakholwa usothi unenyanga lo yakuyo ngoba senginitshele labantu laba ngokuthiwa bemanga
ngoba siyathi kude bunyanga madimoni nje nebudloti siyathi sesifundisile kakhulu ukuthi umuntu angafa nje ngeke abuye ukukhuluma nawe, simple and straightforward. Kukhona kulamanye amavidiyo, sinalenye ividiyo la ngeDulu la safaka khona umfundisi Make Grace Masilela, kuchazwa kahle konke. So kunaleti into-ke leti khona ukuthi bantu kube khona ukuthi hey mina ngiyile, so emva kwaloko ngathi ngathi sesinenyanga ngoba laba uyahamba nje umuntu ayinyangeni yakazibani, yafika loye ngibekise ngetinkomo ukuthi tipho kufa lapha uhambe uyophengula ngisho lapha ngakhona. Ifika inyanga ithi vumani bo tinkomo takho yesibani tifike tonke tife khona lapho, yebo vele. Bese uthi umuntu ongakusitha inyanga yakazibani, le nyanga nase ithi tokhokha into lefakwe ngibo labantu, lento bayifakwa ngibo, kufanele ukuthandazele nje umuntu ufake into usuyagula umdlalo nje. Ngakho kuthiwa laba labahambako nabathi labanye bakhona bafaka tipenede labanye kunjani njani, kunathwa emanti kunathwa intongo letinto leti. So ubuye kuchazwe ukuthi na utawuhamba ngoba labanye maswati confused. Ete babesibani uyambona swaba netingopho yagula afika athi imizi ngiyava nsinzisiwe mina atengile ngathandazelwa nekukhola ngalifunza iBhayibheli ngiyakhokha tishumi ngize ngihamba ngasitwa ngibani wangitshela ukuthi angiye kubani utafike angihlandise emva kaloko ngidimva ngolalela kunento lebafike lena bafike bakhokha lidimoni lelincane bafake lelikhulu. Utawuthi gozolo labo 2 months bo 3 months ngicela sale ngikhwetulu bazana balabaningi beni bayakwati sengindela naba labangakwati batosonjela ukuthi mfundisi sicela phinze futhi ukhulume more. At the same time funani lama channels kuyafundiswa leti into leti bafike bafake lidimoni lelimo. That is why after labo kuyadependa fana labento alisalamisi nje umva ngento asixoxa usibone literal la, but lama rank ngibafundisile nje bantwana ukuthi kunema ranks kanjalo njenga form 1 form 2 tertiary first year second year kanjalo. Kukhona umlo wento alisalamisi lokhanzela lithi 2 hours la sixoxa ngasenta nani ngemani sibuka after 2 hours siyaphela lo munye kuba kanjalo kunalama ranks lo munye 2 days bese siyanyamalala agade umuntu njoba nathi sikhule kubona umuntu lamoya nasike bese uchamuka inyama so uyayosala lapha emacansi lisalamisi leli. Kunema ranks tinto takasathana lamandla sasingemandla nawo kuyagadwa letinto leti. So anyways we can talk and talk. So kuyendeka ke uye wena uthi ungcono lo muntu ngeke ukuthi apho kulanza le tiwasho emva kwalo usuphinze uyagula once nje wathatha tonke letinto tiboti ndayela ini ngeke ukuyekela aniphili kufaka longathi ku strong utapho lo mfondile stophinze ubuye to lethatha imali lakibo. So uyakubona kasesabi ngoba letinto lokukhuluma umva ngaba khona labantu laba vela sibone ukuthi sibenta njani lamhlabeni ngoba sidla khona la sekude lesikwesaba ngoba zalo ngoba sibiyelwe phinze futhi kukodwa lokho ukuthi sesikhathi semaciniso. Lalelani ngebazwana baseningivile ukuthi siya kuphi nakuphi ngiyakushwambakanya usuke uNkulunkulu uyangikhombisa ukuthi labantu lapha ke ufuna kudakhela ligama ngalamafishane ke ngoba ngizama ukuthi ngihle ngumbathisa ngisho ngasitaba in parable ngalamafishane ke labantu abachamuka ngoba bafika ukuthi yini nangabe wena nje awuthi sizokhuluma noma sake sikubone lokukhola kwakho ukhala ngiyekhona. Ngibona ke uNkulunkulu uthi anginikete lamagama lokuthi yazibani ncane ngikhuluma ecingweni noma niyabonana sengibekisa ukuthi madoda nje akhuluma noma ke whatever it's opposite noma mhlambe ngumfati noma yini but nje kahle lamadoda uthi babe zibani maye ngiyabonga ngicela kusho nsanga yethu ukuthi uyathi uNkulunkulu sothula kakhulu kunelivesi elikufakazelako lapha ukuthi uNkulunkulu uthatha ophinzisela konke emaphika ngani bambaka. Nafunza incwadi yaJuda nencwadi yaSecond Peter 2 uthi uNkulunkulu utawuta atojaja toni ngawo onke amagama lalukhuni nalamatima lebawakhulumile ngaye uNkulunkulu uthulile bangena nje nabantu betshwaleni bafundisi niyasithina niyayenza umvu athule uNkulunkulu yabazalwane ngisacela kunitshela sisaqobona imihlolo ngiyamathi uNkulunkulu wangishisa isikolo 97 ngiyekho nje konke siyabuka nje akunenzaba but siyancenga sonzelane ndotha kule channel because akusiye lo wamnisi lokhulumako sathunywa njoba labanye zabatshela ukuthi siyambona uNkulunkulu uthi bantu bebathi kwakhuluma seneliswa mnisi kaViyusi kanti kwakungimi ngikhuluma ngwenta past tense ngoba nanyalo solo sikhona ngizama nje kuganga into leta kumele sithikhulume but nje uma sekuthinzekile siyakhuluma nje ukuthi bantu labafikako bakhona nithole njani ngoba thine sithi nje sifuna sishobe sifuna sile nto uNkulunkulu akutshele ukuthi kunje. So kunetinto lesathi ukukhuluma. So angiphinze ngibuyele uyangitshela ke uNkulunkulu ukuthi nakho kuyakhulunywa ukuthi yebo babezibani yathi uNkulunkulu
njengoba nawe ukhuluma nje ukuthi uzoya kuphi, ufuna kubulala bogadi lakhaya, ubulala tinkukhu tami, tinkomo nebantwana nasemsebentini, uthi imoto ndawugicika ngayo. Vele nje wena leli khaya leli utawulenta naku, kutaba khona lalela. Yathi uNkulunkulu usewathula kakhulu, wathula nje uNkulunkulu. Kwaba ngazuthi nje nini ngiyadendela. Lo nkulunkulu kenyalo usafuna ukukhombisa ukuthi madoda, ngiyanicela bazalwane, ndawuthini nje Nkosi yami, nazi isikhathi sihamba, kodwa makhola ngicela ningive khona nje lengibona ukuthi bavile simfundisi usemoyeni ngisakukhuluma lokunye, angithobe-ke nami kuthi seningivile ndifundzele leti ndzaba sukwendekani boDanyela nabafike bathi naboShedraka, naDanyela nje nakathi hawu lapho emphandlweni wetingwenyama uthi hawu bengivele ngathi mase uNkulunkulu utangikhulula. Nalamba bafana laba labathathu baDanyela bengekho lapha, bathi hayi sokutawusale kwateka nangabe kuyendeka kasikhulule, ndithandiseni leti ndzaba leto nale enzabini yaseGibhithe naletinye kodwa-ke ngoba nasikhathi sami sikanjalo uyangikhombisa ke uNkulunkulu ukuthi umphendule kahle lokunene ukuthi yaba besibani. So sithi ngisangayethi uqhubeka manje kulanise kube kuningi kunento uNkulunkulu angitshele yona ukuthi usafuna ukukhombisa amandla akhe ngoba nina nathi nje ngathi ngini. Lalelani ke bazalwane, kuthi leli verse Nkosi yami kwathi angingalisho nitotitholela but nje vele bazalwane ngasho ngathi hawu sekungamane kushelele lelwimi nje emavesi siyawathi but ngalo sokhona ulifunze incwadi yabaseFeso lenkunika nje lesahluko chapter number 3 uthi uNkulunkulu sesikhathi ngalithanza ngesizulu uthi sesikhathi manje ukuthi babusi nemimoya yonke yasemkhathini sale yatiswa lelezulu ngaseklishona la gama lathi manje sale batiswa manje ngokuhlakanipha lokukhulu lokuninginingi kwaNkulunkulu. Naseliparaphrase leli verse uthi Pawula laba mbajijele timfeni kube khona nje sibona bayathi bayagadla bayashaya nje makhulu ngathi ubana naFaro bekangawade amandla uNkulunkulu uzuthi ngibani uNkulunkulu ebazalwane Nkosi yami ndawuthini nje oba letinto bese kuthinza letinye asingaba blame labo Faro bebangamade uNkulunkulu ukuthi ngibani uNkulunkulu kuthiwa kunalomnye uNkulunkulu eMoses ngibani uNkulunkulu lengakhothama kuye bekangadi buka phela nakazama kuletha Thanos. So ungibani uNkulunkulu wena lokangitshela bekane pride nabo Nebukadnezar nabo bebe lokuthi mina ngathi ngimile uNkulunkulu eBabylon ngiyozithanzela letindzaba kunengi lesathi ukukhuluma ngakho ngoba songivile kangiphindze ngibuye. So uthi ke Pawula sesikhathi manje ukuthi babusi basemkhathini sale batiswa kuthi makhulu kangakanani amandla loNkulunkulu nabe uyangiva mfana sekhaya utawubona ukuthi lamagwava lawo lesatiwe ngakho ukuthi uyakhobozela nanyalo selo uyakhobozela lokuba khona sisithulile nje siyadla kunento lesifakako lesifuthako sisithulile nje lesikhathi bangathi asatiwa uthi Pawula sishaya ngathi asatiwa kanti satiwa kakhulu ngiyawathanza lamagama siphukile but labanye babe rich ngilempilo lesakhetha uthi iphile sala besigijima nesicuku sathi eliva lesihleke sabona sombulweni asesijika sathi shobe sebedilima kanti lokushobela wena usibona ngathi hawukude kanti silanze amandla as an eagle ngikona sihamba nama TV i-eagle bathi nasinabo 40 years ya decide ukuthi is either iyafa noma yenta njani or ihambi yohlala ke kuthatha ama-period amaningi yobulala ibhik netinzipho ihluphule netimphiko itokhona ukuthi iphinze nasihlumile kube kanjalo-ke nazo hawu lebe bandiza hhayi ukuthi njani bazalwane. And ngiko nje sesiyavela ukuthi sekunento sesihleti iminyaka cishe seyayishumini sesithi kasivele njoba nangekhasta abo 2005 imini sayangikatiwa ukuthi kuyakhobozela kwakubonakala ukuthi nawacabanga besikuphi lapho sesichamuka nje sesivela kubeke na episode number 2 kunetinto letinye kuyasabeka nokukhuluma ngato ukuthi uNkulunkulu kani lo wakusho ngalamafishane nje bamba lokuthi uNkulunkulu wethu ngeke manathule ngiko nje nawe ubuka abafundisi uyabuka yabona nje njoba sisakhulumana labanye babo umve amemeda athandaze shubale but uyeva ukuthi imfundiso akusimlo and ke ngiko ke lebese kukhanzeka sokubana lenkinga na liqiniso leyababa ngoba uyeva nje lokho ukuthi no akusiko kwakithi lokho akusiko kwasekhaya kithi ngikho kusekuvilena abaprofeti bokuduka seningivile ke angiphindze ngibuyeke ngoba lokho sengihle ngithi ngindlela le parable yami ukuthi vele ichubeke ijule kulabanye futhi bayachubeka ke bayeva. So wathula uNkulunkulu wasuba khona ke ukuthi utawuvela bakhumbula nje labanye nje sakhuluma bathi uNkulunkulu wethu sohleke kakhulu waphukutwa manje waphukutwa
So nalaba ke sibona siyabaphendula manje sokuthi nje kimi indlela ngubeka ngayo but nje utawuhleki uthi inzanga yethu man. Futhi nangabe kuyenteka uthi imali mhlambe nje ubosowushito awesabi nokusho ukuthi wena uye kalomasha noma uye eMozambique noma uye eMalawi nakwendeka nzanga yethu uyathi nginethe imali noma sowushito nje ukuthi awubhomba imfuyo yami kwente konke nabantu abami bagule konke lokho but nje still imali nginayo mina futhi ngiyachubeka ngibe nayo so nakwendeka uswela imali noma uva ukuthi ufuna kulanza lo umuthi eMalawi ngicela ute futhi ngeke ngikuboleke ngidakuniketa phinze ngikunikete nokudla uthole lo umuthi lo strong ubuye utogubhela la khaya ningive kahle bazwe ngicela ningabe seniyasuka seniya lapho don't do it basi labanye don't try it at home ngoba labanye beve testimony labanye bezoyata azokumfa kubagade ngelitulo noma ini yati nasi nje sikhuluma siyathi it's maybe nalokuthi nje la ungacabanga ukuthi mfundisi ukhuluma solo nisecampini nebantwana nalokuthi nje bebe singakhuluma konke kodwa sithathe sikufaka kancane ukuthi kwendekeni so sidaba phendula kahle so ngibona ke labamvu laba baphendula kahle ukuthi so senikhulume kakhulu ngaNkulunkulu namhleka so nyalo sokutaba khona ukuthi endawubona emandla njengabo Pharaoh bebangani bebacansi ngibo nje senikuvile bazalwane ngidaze bese sengigcine sengiyadalula angendluleke bese ngigcina kunakwesibili nako lokho ke bazwane kujule kakhulu nako ke in fact icale kodwa mina ngigcina ngako la nyalo nje bokune camp ye youth phinze ke nami ngiyakhumbula ka youth katseni naloku sinanyalo banvana nje nabethe campini yaqala nyalo mhlamba sikakwende ubi program yethu vele beyipacked sabakhombisa abantwana sacala ngabosisi ukuthi nawuna lithombe leti ukuthi bobhuti labane mamasela phinze nakwakhe amavideo kanje lamavideo lavoma ukukhuluma lomlungu lo khona nje lenyene sayifaka lapha ivideo ukuthi le video ine moral story lekahle ukuthi vele uyabona ukuthi manje kuyafundiseka ababhale bantwana bathi ngifundisile but lethi ithombe baveta bobhuti abane mamasela lokho ngibabathanza bosisi bese ubuka lesithombe sebenta bo masturbation ngaso bese baveta bosisi labahle makubobupayi ubone nje ugcokwe ticket leti njani sesiyangena ke lenye ithombe kuba khona ukuthi don't keep these pictures inzabe etikhanuko nakhona sayichaza sokwehla iWi-Fi labantwana kunendvele bajikitayo letikhanuko sekuphakame kakhulu ukuthi lenviji lamtimbeni lo muntu nje uyashisha uyambona nje ukuthi noma ubona tibunu takhe indlela agcoke ngayo konke lokho lalelani bazwana labaningi benu kuyabalimata because itolo bokungagcoka kanje nakhona ke ngidonitshela kusuke ikhempu nawe uyabuka ukuthi kugcokwe njani phinze nalabanye benu kube khona ukuthi uyabona abantwana bayajayiva lapha sikhathe live sebalele ma-cellphone kuyajola khona lapho uvulimala nani ke kunetindzaba letinhle ngani ngicela nje kuba specific le youth yebo nabomake ubona bomake zibani ugcoka kanjani ubona babezibani kuningi nje lobona ukuthi naba komoya lengachaza ukuthi kuhlithwa kwelibandla ukuthi abeJesu asiphumuta because letinto lethi hayi kabi bazalwane ukuthi nje ngikhwetulu kodwa ke kukhona la kumavideo iBhayibheli liyasho sibamfu lababi batawuchubeka ebubini babo ngilomkhubo waNoah indlela etawenda ukuthi sihlwithwe sitawuviswa buhlungu ngiko ngasho ngathi kuhlwithwa kwethu ngiko nje siyambonga uNkulunkulu nje abantu nabantwana sebafunza ukuthi imali tibutwa kithi kuphila singaguli kuba healthy konke nje kuphile the good life kulakithi ngeke sihlwithwe ukuthi sesiyagula sesisweleta imali no yinye into bofunza kahle 2 Peter chapter number 2 nawufunza ngaloti kuthiwa kwaviswa buhlungu ngikubona tinto ngithu ngikubona nangekuva emanyala lebaphila kiyo waze uNkulunkulu wamhlangula nahathi kana uzobona abantu batsakiwe ubona iyoti ubona ini ebandleni uve lengekhathi sachaza ukuthi kufihla irapture lapha phinze kwesibili zathi irapture kutaba lokuthi sine nje nasithandazako sidla live nasenkonzo into angabolanje kuyenteka kube mnanzi bese ubona isikhathi sishayile seng5 to ufuna usigijima emsebentini so uNkulunkulu ke ngeke asithathe ngoba sesulathi manje ngicela sikuhlukanise bazalwane kuyinhlamba lokuthi bazalwane babe broke bagule noma ungakuthatha kanjani ngikhuluma liqiniso so ngeke sihlwithe ukuthi hey imali no sekuthi nje nanitshela labaqiniso bese nebane attitude sineke sitawakhuluma vele egcine utawugcina ubona ube khona nabomnisi iqiniso vele liyababa lokunye sokuyambumbudzelo libandla lomuntu lowakhe entsabeni sikukhanya we take the lead so nale ke liqiniso kuhlitho kwelibandla kutabe khona ukuthi ngesikhathi so uye emsebentini uve seshathi nkosami ngiyagongonyeka but kufuna uye emsebentini noma nawungete waye emsebentini uqhubeke bese inkonzweni uNkulunkulu ngabe sowende so nesikhathi ungakhanya sokude lokudlako
ngoba sogangile. So kuthiwa siphumuta uNkulunkulu kuthiwa bakhona ukuthi sekude ke nyalo ukuthi ngifuna ukuthi ngiye emsebentini. So ingakho-ke nawukhona ukuthi uva bunanzi baNkulunkulu, but bese kuba khona ukuthi Nkosi yami sekufuna ngiye emsebentini. Kungakho kulenye ividiyo ngichazile ngaze ngaba le ndoda insathu leti nganuko ngathi kudla kumnanzi, nami ngiyakudla kudla kumnanzi. Bese phinze futhi okay buthonga angakufaka ngibeke nje ukudla nathi nelesi sishadile. Bese kuba inkonzo yasempetseni. Wayakha uNkulunkulu, sasakhuluma nabo abafundisi, wayakha le nto uNkulunkulu. Nangabe niyakwati ukufundisana ukuthi ninedisana njani. Then-ke number 3 bese-ke sokuba i-entertainment noma-ke kuvakasha. Angibekise ngalokubili-ke kudla nenkonzo yasempetseni. Lokho kuthi kudla ngibekise ngako nje ngihloniphe ngingaze ngingene kuloko but seningivile futhi indawo ngive. Kudla kumnanzi bekunene, ngisho lokudla lokhu thina nje bembasi nanyalo bekudliwa, kuyadliwa inyama nathi sekushoda ilanga linye lakusasa kuyadliwa kudla kumnanzi. But nayi into leniyo nase uNkulunkulu uhledi naye, kuba khona lokho noma kubekwe amacanza kubeka inyama uyayiva yanuka. Uthi na uhledi naNkulunkulu ngicela nithathe serious bazalwane, like uNkulunkulu akazi nje jika mnisi ngoba usuke ukwele imimoya sekuthi nje sihlala khona. But ngiyakuthanda nokuthi phela kuba khona vele ukuthi nje ungathi uNkulunkulu ukuvakashele sekwajwayeleka. uNkulunkulu akavakashi ulakithi, but nje kukhona ukuthi ish namhla uyeva nje ukuthi kunento lethi nakhona nothi namhla kithi sinkwa sethu semihla ngemihla lisho lokho live la uNkulunkulu, hayi nothi lisho njalo. So what happens so that bese uyachithana nalabo sex kuthi kuba nalesi nawumphana uNkulunkulu uyindrodzana. Kutaba khona lokho ukuthi nami nje nangimake emtshali kube khona sokudlu futhi wathi sibolambile but uthi nawuthi uyathandaza noma nje awusethi inkonzweni uyeva lokuthi ulambile. Ngabe lesi sikhathi ubuye usibone emtimbeni hayi sizilile, kube khona nje ukuthi sekunemalanga singadli kunema-hour singadli, hayi lothi sizilile. Ngiko nje sathi fasting lesi sikuyonyala kusiyo lokuthi ngabe ngizilile kusasa kungelesibili ngiyabekisa kuzile lo sengikwenyela ukuthi uhlala naNkulunkulu such that sowude isikhathi sokuyokudla bese ibonisa langadli bese uyahamba uyokudla. Noma-ke uNkulunkulu labadzala nasebacedzile ukuthi mnisi ngoba usenyameni mfana jika mani buyele emhlabeni yokudla, ngiyabonga uNkulunkulu, kubuye umapalishi-ke sidle sibhimbithele. But la sikhona ngiko nje bekukhona ukuthi ungaphila umnyaka wonke ungakadli unganathi manje mina ngabe singadikhethele ngoba lokudla ngiko sathi kunebami labaphilela kudla thina sidlela kuphila. Lokudla nalokudla lamlonyeni kuyathesteka kumnanzi kufana nokuthi anyways ngagcina ngingenela okuningi. So kudla-ke bekunene kumnanzi but la sesikhona khona bunanzi belibandla kuba khona ukuthi ubuye uve ngicela nje ukuthi hayi ngokungahloniphi ngiyahlonipha ngincade nje la bese ngase yakhuluma ngathi sokufuna kudla nakhona phela mnizidlani vele utazi unciphe emtimbeni. So ngicela kubuda ukuthi le nto leyo sokufikile kiyo nayifikile ngicela uyibambe mfana sekhaya because ngama-signs e-rapture. Ngiko kuthiwa noma sigcoke emanikiniki, hayi usigcoke emanikiniki noma ungahlala endlini lenjani ngemaniniki uthule kuthiwa ile ngikhathi umlotha umbulo wakithi ngeke ilinganiswe, ayilinganiswe lento ihlupheko lesikito. Noma ungahlala uhambe ngemoto lenjani uhlala endlini lenjani udle kudla kunjani konke ngemaniniki. Bese-ke abantu bakuthatha ukuthi ingoma le ngoma siqhubeke siyihlabele. Ngingayithanda vele oba la manikiniki akusiwo lawa la manikiniki ngileti into lethu noma nje ungahamba ngathi ngibani inkosi nama president uhlala ipalace lenhle still naye uhlala emanikinikini to the palace like ingoma ledumile lokuthi there are mentions. Angishiye ngoba sebakubambile. Lalelani-ke bazalwane, bengendela kusemnto uvasi lokulinyatha lokungaka naku nje labanye baripotile emakhempini ukuthi kwendekeni futhi segathile ama-report nawe utawugijima. Noma labadzala uthi mfundisi yathi bengingathi nelivesi solukhothile verse 7 and 8 kuPeter lokuthi lothi wavisa buhlungu ngithuthi into ngekubona nangekuva lesikhathi ungene emakomedini ungene ekomedini ukhuluma indaba ebazalwane nisanda lokho nini kube khona usuvisa ebuhlungu sitawuvisa ebuhlungu bazana size sihambe kona le youth oyibona-ke dzakho asibuye-ke nalaba labasha lokhansi kubana nokugcoka bathi uyabuka make mtshali wachamuka ukuthi bantu they dress for cover, hayi ukuthi bafihla ubungcoli because noma angagcoka umuntu skirt sibeke sibosisi noma ingubo yinze but iyamthatha ikhokha wonke umtimba. So lapho you dress for cover not ukuthi kugcoka. Kufanele ukuthi nje abantu kanje ufaka ibhodi vele uyambona umuntu ufaka ibhodi bese sokuba ipendi underwear konke emathanga sebaleni ubobuka kuma-Olympic Games nakuphi kubi. Why nje labanye uzibabone vele kwabo ukuthi nayi underwear seyingene lapho wathi khona uyayikhokha khona la. Why labantu
emaKristian bese kuba khona lokuthi sitawenda njani nathi nomfundisi wami nebazwane bathi angibona lapha emathanga ami why live liyakuphi siviswa buhlungu. I've got good news for you ke nako lokho ngikulo kucale khona lokho engikulo sangithatha sangibekisa kuloko ukuthi asingayisabi imithi bazalwane. So uthi ke uNkulunkulu lalela ke mnisi nanga umlato ngicela uyoniketa amadodana ami kunanamagama nanga uyabona nje ngize ngasho ngathi ya uNkulunkulu siyabonga nawe udakuthola nje lokho mbukeli futhi kukuthokozisa uthi ke uNkulunkulu noma kangube kanjena ukuthi uNkulunkulu bazalwane bengidathi siyabonana kahle la kule video yami ulalelani uNkulunkulu ngesencele out of nothing God created something. Ndawuthi nje ngeSwati unali lide uNkulunkulu waveda lokuthide. Then ke how much more nyalothi nesesina something lapha nje uNkulunkulu bekisele ngicale ekhaya kithi ka VOC. Lo uNkulunkulu bazana lokwathi from nothing bengibuka nje noma kumnyama ngibuka nathi tintsaba ngoba ngiyadada emini la kaLozitha. Yabona nje nesihlahla ngibona ndihlahla lesihlahla lethi tavela from nothing. So ke uNkulunkulu lalelani. Nyalothi ngekukhona ukuthi napa bo VOC there is something ngemva ka VOC ukuthi kungena inceke lapha bo TBN bona labami labasha bahamba ngiyakwathi nebantu bawushisa emabhuluko bashise ini tingubo letinjani njani sebaqale ukugcoka kahle bahitshatele bafihle ubungqunu agqokise as a Christian woman. So uthi ke uNkulunkulu nami bese ngieda kwami lokho ukuthi yes nyalo kukhona asithandazeni ukuthi kungene nje umuntu khona labanye nje benibacala ikhempu namhla kube khona sila campini uNkulunkulu alibhuca bhuce bani athi ngiyoshisa nako bazana emacassette nako siyakwathi nala uzitha abantu sithi sitoshisa emacassette lapha ukuthi ngiyadilahla nathi ingoma nathi. Uyabona ukuthi labo VOC bo TBN thina sesina something lo uNkulunkulu lo wathi from nothing ngisho nothing yena wa create something. So uthi nisami ukutshela abantu bangithembe sengizeke sengithi kuye maye uNkulunkulu ngiyakubonga uthi ke uNkulunkulu after sengikhuluma amagama ngidawubuyela ku. So uthi ke uNkulunkulu yes mina ngiyabanga lathi anisangikholwa ngani nyalo ukuthi inkonzweni nala emsakadweni ngoba sekuna something uma mina from nothing ngenda something. So lalelani ke bazwana ngiko ke sengithi ke uNkulunkulu we are waiting for something because wena out of nothing you created something. Naku siyakubona ngicela kubekisa ngalethi insaba nathi insaba siyadibona out of nothing you created something. Then ngenyalo uNkulunkulu silibandla simadodana akho we are waiting for something from this something lesinayo labo VOC yanyanyana labo TB yanyanyana leti nkonjwana tethu ukuthi kunemathende kunemahola sina something lokuthi khona labo bangasibangena abami labasha bakhale ashintshe umlomo omusha ngalamafishane ungakudespise lokuyethu inkonzweni noma ngabe nibomake nibamlabasha mhlambe nibancane nifike niguce phasi. That is something. Ngase ngabekisa one time ngathi uma khona abantu abakwathi kuphene bithatha imoto lokhanzakala ukuthi le moto ishayile bathi ishayisile beyond repair ayithathe le moto ayilungise ungayiboni ni scratch. So uyabona ukuthi how much more ke uNkulunkulu yena lokhanzakala sowadala lensimbi kuthi umuntu wadala insimbi siyayikhupha nje le phasi. Ngiyabonga abazwana ukuthi ningive ngiloyo mlayito leyo ngicela agcizelela lona lengicina ngawo lokuthi ngicela nawe kube khona uthi ya mfundisi ngiyeva manje ngiko ngicela ubhale lapha phasi ubhale ngiyakuthanda ukuhlethi kubhica nesingisi neSwati ngicela ubhale lamagama lathi uNkulunkulu out of nothing he created something. Dawubona noma lokunye uyacapitalize uyathi la kahle sibhale kanjani lokubhala kusokuyinkulumo siyathi sakusiyi vocabulary kodwa ke ngasho ngathi kwaqala abantu na ubhala i-email address na ubhala bo iseneliso mnisi @gmail. Labo seneliso mnisi ngeke ubabhale ini. So nathi ke kumele kube nje lokukwata kwakho lokuthi lo mvu ubhale umbabaze ethu kuthiwa lapha icapital letter emkhathini. Yes sinalokuthi siyathi ukuthi lokuyiverb sukweni njengoba nangibhala nje ukuthi siyabonga ukhanza umfundisi abhale ukuthi siya no B ngoba nalokuthi bonga so uyathi indlela esibhala ngayo. So nalapha ke ngicela wabhala amagama ukuthi uNkulunkulu out of nothing he created something. Then ke bese uyakubhala lokuthi we are waiting for something out of something. Yes kukhona lesi mina nje bazalwana labanye laba sebasivile ukuthi ngihambe ngahlekelela ukuthi Nkosi
maye siyabonga. Ngingakho nje ngize ngathi uNkulunkulu sengicishe ngakhohlwa. Ngize ngathi nje uNkulunkulu ngalamanye amagama uNkulunkulu ungithatha lokunami nje lapha kusebusuku nyalo ngithi nje ngithathe walk ngiyobonga icamp. Yebo-ke namhla ekuseni sizabe sichithana nebantwana bese-ke bayahamba. But nje bokubusuku bokugcina sivalelisana nabo. Hey basalwane kusethendiwe. So ngithi-ke uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ungithathe ungibhekisaleni ukuthi yemnisi ngikholwe mani mfana nami konke lokubonako kakhulu nje youth konke lokhu lasebakurepotile ukuthi imfundisi mani batshali bathi sibike batosithandazisa vele cishe nje niyathi njengoba sebenza i-inter sebabikile nangoba kwabiki nawe nje unayo inombolo yami ongitshela ukuthi kuhambe njani sitondithandazisa sibonge kunema-praise item nema-prayer item. So konke lokukhala nalabanye bebahle basendela nje sekuthi mhlawumbe siyokufaka emalanga asachubeka njengoba sasicelile kithi for prayer purposes lokuthi buka nje mfundisi ukuthi naba abantu laba iyouth le la besikhona khona nje make mtshele abantwana ukuthi njengoba nathi siyapheka njengoba sesishito bazalwane ukuthi nasihamba nebantwana sivakasha la ditolo. So umuntu nakutaba khona ukuthi lomnye bhodi bafana namantombazane bafana sebagcoka nimbani bakubi sichamuke ekhempini ngaloza la ditolo laba abantwana umfana wami nje namnakalo uzidagcoka kanje. So bavile abantwana nokuthi udlisa i-team because lama camp lawa sabona abantwana njengoba niyathi base bagcwala kwaloza nanyalo siyapheka sabona abantwana more than 12,000 ndababona futhi not khashana siyapheka. So akumele abantu ukuthi namfana mnakale ndawugcoka kanje hawu musu ugcokisa kwelive lo moya lona uhlasele njengoba nje ukuthi uyeva wena umphathi walabasha nalokuthi nihlukene labanye bathi akusona inhloko yabona nje bazalwane but ke sesishaya inhloko ukuthi nabo ubuhlungu lesiviswa khona nalokuthi nje labanye abantu ngihlale sisho namake mtshalo ukuthi noma uhambe uyokhuluma nabo noma ngakhuluma ebusuku bonke imini yonke batakuva yini ngoba vele isikhathi sako lokho lona endlebe utawuva. So uthi ke uNkulunkulu asengithi ke uNkulunkulu sothi ungithatha uthi angibe nalokuthi wena wathi kubute lutho waveta nathi ihlahla. So kangakanani ke nyalo there is something ngiwe lamagama ke lathi out of nothing God created something. Nyalo how much more thina we have got this something asiyikholwa nangabe nale something ngalo nomfundisi bani sohlulekile ichairperson walabasha sohlulekile chairperson wabo make sohlulekile njengoba vela khona kanjalo chairperson wabo babe zobathi uyabakhuta abo babe wehlulekile yati ke ukuthi nangabe le something le awusayikholwa buyela ukuthi Nkosi sengibambe lokho utawubona nje sitawugcina kanjani kule video sengibambe lokho Nkosi ukuthi wena nangabe le something yethu sibheke ukuthi kuyiyo uproduce something nangabe le something uyabona sivele babe sibani mbeke eceleni namake sibani na chairperson nemfundisi bani bona labo VUC bo TPN nyalo sokuvudo lo ngathi nje konke asakuthembi bavele sokukhona athi mnisa sethembi man nonke nje sanethembi nangabe kukhona ngicela ukuthi ungakulahli uba phela dabe sothuka uNkulunkulu seyinhlamba ngicela ungakulahli lokho ukuthi hey out of nothing God created something. Ngicela kubona labahamba nami labathi mfundisi ngiyakuva ncike Nkosi ngicela ukuthi uwatype lamagama phinza waphinza noma ungaphinza kangaka ngabo bese nabagwadala abaphinza ko la usuke eva lo muntu loba lesi sikhathi angivami ukusho but yena uphinza phinze lapha yebo ko labanye kuba khona ukuthi uboleke icingo sokubhale lo munye ungamangali nje labe inombolo yini abantu labanye bahle babolekana lo munye ukhanti ubukela nabantu bakhe lo munye bosisi wakhe bobhuti wakhe kanjalo. So ngicela uphinze waphinze lamagama in sign ngenyalo yekuthi sona uthi mfundisi ngimasibinzi nasimo lekubhekene naso ukuthi ye like nje ngibekeze uyabona nochawula umuntu ningahakani nyalo nje ngicela nangabe uyakhona lokulalela ube ngathi uchawula umuntu nabo futhi ukhona chawulana ubukane la mehlweni bese ukhuluma lamagama uthathe ngathi uNkulunkulu nabo wedwa uchawule bese uyakhuluma uNkulunkulu wena uNkulunkulu out of nothing you created something. There is something lesibhekile kuyouth Nkosi ukuthi sosiphumute nanyalo nje siyabonga kini nelokhansi niyathi isitolo naningena nigcoke lokho akuthengi lokho akusuku kwakho lelingadingi nje sibe sikhuluma lenati ukuthi nembeza ngoba nawugcoka into nembeza kuba khona so msane kumcima nembeza siyabonga kini nine ke ndawutala labaningi bazalwane it shall be well with us. It shall be well. Akusibo abantu labasha kuphela sekuthi kubekiseka ngabo ngite lesikhathi nabo babe benetindzaba tabo nabo make even nabo gogo nabo mkhulu banetindzaba tabo lokunye futhi akusiko lokugcoka labanye kube khona ukuthi manje phela nasenitsene naku njoba nje abantu labasha siyathi ukuthi kunjani nalabanye njoba phela wena uyathi ukuthi la ebandleni ibelieve ye divorce ithini sokwende njani njoba phela uyathi wena ukuthi lo akwendiwa lokunye kusethi imalini yabona nje bamse banembuzo kusolongani konke lokho
longathi kuyakulimata ngilokudududa mina ukuthi cheer up, ungayekeli futhi kuya lapha esontweni. Ngabe ungathi uthola lelingcono kude esontweni lingcono lelinye, beketela mfana sekhaya. Ubeketele nje uthandaze uNkulunkulu. Out of nothing God will create something. Angiphethe ngaloko ukuthi-ke nayona lesicale ngayo bazalwane, nayo asingesabi, sekuthi nje asithobeke. Mangibe njengoJesu wayengothobileyo, asithobekeni sibe sibatshele labantu ukuthi bonini yathi nini nje ningaze nisitshele ukuthi nje ndawonana kusho nini nithi nje kusho uNkulunkulu uthulele. Bazalwane, ngeke uNkulunkulu athule. Ngisho nini nanyalo ngicela kusho la lo uNkulunkulu wethu bazalwane nje Jesu abuya kutahluza lebandla bese kuyathula nje ebandleni babo labantu ublo uNkulunkulu lo nemandla. Longathi uNkulunkulu uthulile, ngiko nje ngikhuluma ngesibinzi lokuthi ngilokuthi bazalwane kunetingceko angisimine ngethwa lesithe asesisuke sekuthi nje nekubekisaka ngami kwaba khona athi Mnisi uyatiwa umfasekazi nje kube ngathi u-actor ngathi babomnisi uthi basakhobozela yewena kanti igli yendalo sesiwalandzile la mandla futhi asikagcini sinalokuthi bazalwane nyalo the last kick of the dying horse. Kunesibhacu lesichamuka naso sizesihlethi naNkulunkulu wasitshela sesiyavela-ke silaleleni lesitakusho ngoba sesikhathi manje Ephesians 3 sesikhathi manje ukuthi babusi balesikhathi sale batiswa naba bebesolo bajangaza sale batiswa ukuthi madoda nithi no asisinitshele ukuthi utasuyeta lapho utawubona lenye into uthi wena uNkulunkulu Jobe umbiyele mos tawufakaza sathane. Bazwana siyanihlanza kakhulu sithi kini joyous new year, ngenani kahle bazwana sesisebendeni singesabe. Umuhle uNkulunkulu umvusile Jesu ekufeni wethembekile kadimula njalo egameni lika Jesu Kristu, amen. My God.